i ćemo ljudi moji Mapkoza i danas ćemo raditi Minecraft Animations, top 7 Minecraft Animations, pa hajde da krenemo. Prvi je ovaj lik napravio ekstra animacija, pa hajde. Vrlo dobra animacija. Svaka čast. Da tu ja idem sa nama, pojedinili smo kući. Dva srca. Inače, naš sponsor je Skycoola. Ali nije želio, već je Ne Sarajeva. vidi se da znaš. A nema veze. Čekajte da samo malo pauzirajte. I evo nas ponovo. Odeste. Ve, šta bi tu trebalo da znači ve? Stvarno ne znam kako neko može da uradi ovakvu dobru animaciju. Čestitam za ovog lika. Kakva animacija. Ali pogledat ću i ostalo. Da. Ima i boljih, vjerovatno. Ali također i ova nije loša. Šta ba nije loša? Predobra. Predobra, da. Ja mislim ono na kraju Herobrine ljudi. Jeste, ali nije u ovoj animaciji. Ovo bilo baš dobro u stvarnom životu. Da, ovako. Ali ne bi bilo moguće u Pitoru. Dođe ti Enderman. Ja. Čekajte ljudi dok... Tam 2 hours later, ja mislim da će. Čekaj. I evo nas ponovo. Da, ovo nije realno. Animacija broj 2, da zaboravili smo reći. Nije ovo animacija, ovo je šut. Yes. Vidiš? Nije. Aj dobro. Ako ti nisi. Vidiš isto. Osta tamo. Ali po meni najbolja, ja sam ovo gledao ljudi, po meni najbolja animacija download mod, da vidite imate svašta liku. Ali fora je stvarni život. Panta. Ender per. Vidio sam vješticu. Head. Ruka. I head. Head, ruka, head. Head, head, ruka. Čekajte malo. Što je prošlo? I evo nas ponovo. Ako vidite malo ovako da se mrda, možda nije do naše kamere. Do nas je. Ne do ovog lika. I evo nas ponovo. Ovaj klip će se zvati pauza. Aj, svrbi me ljudi. Evo nas, počešao sam se.
Vidi ja rana što se skupili. Skupili se ljudi, prevodi Bajram. One holy. I sad dođe Herobrine. Ne, sklopi se ono i da se ne Herobrine. Ja sam ovo gledam. Ima. Rekla sam sklopi se i sklopi. Zašto veliko i Herobrine. Svaka čast za ovog igra. What? A sad ne skonto. Je li ovo ista animacija? Nije. Hoćete ovo da gledate? Ne, to je to, download mods. To je to što sam rekao. Ne. Ovo je najmoćnije. Ja ovo nisam gledao. Nisam ovu animaciju. Precool. Vidjet ćete i sami ljudi. Sjeća ih po... Mario, Fireflower. Sljedeći, još jedan, pa sljedeći je Magic Harry Potter, onaj stik. Nerf Ali je uzme. moguće ne. Pa će uzeti Harry Potter Magic Stick. Magic Band. Gdje je ono za očni stav? What? Oh my god. Lego man. Bit će San Andreas Gun. Bog. Scream Magic, pa će onda San Andreas. What? Gledaj sad. Get Tower Fist. A sad će San Andreas. Vidiš. Vidi imamo car wash. TNT rocket. Ispali se TNT pa padne. Pašće na između skeletona i onih. Zašto bi to on upali sad? Krafta prvo baklju. Mislim ono baklju, kako se kaže već reci. Čekajte ljudi samo malo. Evo nas ponovo. Kreni. Okej. Naš sponsor je Sky. Kola. Kola. Da, kola. Željezničar. Ovdje piše mi smo želje naš. A jes. Nikakva Sarajevo, nikakva sloboda. Deba, Sarajevo je naš par. Šuti. Sarajevo je naš par. Na mog sačka moram nas. Ima svakoga. Ja nju nisam primijetio. Aloha. Nju, jel? Šta ovo oni igraju? Znam ovu igru. Znaš ti? Koju? Tenis. Kas.
Nije to ti. Ovo će ostati u mom srcu. Ovaj uvijek. Dalje slučaj. Čak. Evo nas ponovo Izvinite zbog ovoga. što smo pauzirali 10.000 puta. Ja do ovdje nisam gledao. Ja nisam nikako ovo. Koji je ovaj klip? Stvarno vrlo ekstra animacija. Izvinite ako je malo mutno, do njega je, vjerujte. Takva slika. Inače gleda se u rezoluciji 485. Mogu smekar 865. Pa nema. I nema. Haj dobro da sam 1080. Kaže lik kralj na 865. Malo se makne. Još samo još jednom da ovo pokažem. Malo se makne. Sad ću. Inače sad ću vam malo pokazati što sam dobio za moj rođendan. Kad bude pauzirao klip, ja ću donijeti. U sljedećem klipu. Ne, kad bude kraj ovog klipa. I to bi bilo to što tiče ovog klipa, znam da nije kraj animacije. To bi bilo to i vidimo se u sljedećem.